United Democratic Party ke lepin benar ya ketup kerteng jongki kertong ki banya khun na ka party ha ke election MDC kentup ya ki arp kendai tli constituency jong ka HEDC badru ha GHEDC kin sepelat nyok ha ke jingelang pat ba jong ka party ka banlong ha ka tayo baningkong jong uno pra ya ke ni le thu the working president ka UDP ba Titos Tarwel Khan haba kren bet kila pathai khubor ya saya mentah berkreat election kumbalong mentah kalau orang tiba kita gila isi beladap bah nak kalian ngejungi janman di konstitusi lah berkreat kandidat bah kumbalong mentah kisah setakat tu ni teli dokumen rubah menin kesing lah yo kandidat apa mau di konstitusi mau beladap ajib seliang tapi dangdon syuk di bandang wan penyesok parti kejungi akabah kini kandidat sini tinggi kerman hiba apa kan riturik jong pada Desember suaka jara council insalah ban declare di kandidat paro jong ki konstitusi apa khasiat hari jisyangi lah ya ai jemut ba la kum akan riturik Desember buat khasi ba jendia rilis like no iwe an pada sa mene ba ngenang sedang menin XMDC lawan but syutu ipi bagi don katu kat minggu di MDC di bangil ya slok lah ya keren but kimpat ai ya kamu ka finalization ke jongki dan dia kerja keren kena ke bahadu mereka ladon kerja keren maka don ru kerja keren maka tu lagi ngon ki XMD kiba eleksi gila rem bagi snam kiba ladem ko dia beli dari mentagi kuai benda ya election MDC dan kalian jongki inang walk out ndai tangata kidan ro kiriu thamai ki bampat juele election regi belade pat kiriu tre pat ba siuman soha badan lagi seng balang kini ro kidan ke situ ki anut madele election na kapat